Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita belajar surah Asy-Syamsi. Yuk silahkan Mbak ini Hongkong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi duhaha. Wanya ketinggalan. Wasyamsi wa duhaha. Wanya ketinggalan. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian Wal qamari idza talaha. wal qamari idza talaha. Pinter ya. Wan nahari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Halo? Halo ya. Wan nahar. Yang ini nih. Wan Tadi wal qamari idza talaha wan nahar sekarang. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Kemudian Wal laili idza yaghshaha. wan laili idza yaghshaha. Wassama'i wa ma banaha. Wassama'i wa ma banaha. Kemudian Wal ardi wa ma tohaha. wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tohaha. Kemudian Wa nafsi wa ma sawaha. wa nafsi wa ma sawaha. Bagus. Kemudian Fa'alhamaha fuju. betul. Fa'alhamaha fujuh. Fa'alhamaha fujurama wa Fujurha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Ini nyambungnya di atas Pak Ustaz. Kode metode. Ya. Kode af ya, kode af. Kode aflaha man zakkaha. Kode aflaha man zakkaha. Wa qad khaba Wa qad khaba man dassaha. Wa qad Khaba.
Waqad Waqad, khab. jangan wahod. Waqad, waqad, waqad. Waqad. Waqad, Waqad. 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 Baju Waqad koko, kha. baju ho. Orang Jawa tuh kan kadang kaho. Waqad. Waqad khaba man dassaha. Waqad khaba man dassaha. Kadzabat sam. Ulang lagi. Ayo. Kadzabat samud bitagwaha. Kadzabat Samud bitawaha. Idzin ba'as. Idzin. Idzin ba'atsa ashqaha. Idzin ba'asa asqaha. Iya, kemudian Faqal faqala lahum Rasulullahi Allah. Faqala lahum Rasulullahi kota qataula kota. Faqala lahum faqala lahum. Ayo, tenang. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Kemudian Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama. Fadamdama alaihim rabbuhum Bidzambihim. Iya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa. Fasawwah. Kalau nggak kuat bagi dua aja. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Bagi dua kalau nggak kuat. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Iya. Terus wala yakhaf yakhafu. Wala yakhafu Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Iya, wala yakhafu uqbaha. Pinter. Yuk silakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. La uqsimu Pendek. La uqsimu bihadzal balad.
La uqsimu bihadzal balad. Kemudian wa anta wa anta hillum bihadal balad wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian wa walidin wa ma walad wa walidi wa ma walad. Kemudian laqad. laqad laqad khalaqnal insana fi kabad Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian ayah ayah sabu alayak diro. bentar. Ayah sabu alayak diro alaihi ad pendek. Ayah sabu alayak diro alaihi ahad. Iya. Ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ulang Pak Ustaz. Ayah sabu alayak diro alaihi ahad. Ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Kemudian Yaqulu ahlak tumal tumalan. Yaqulu ahlak tumalal lubada Yaqulu ahlaktu malan lubada. Kemudian ayah sabu alam yarahu ahad. ya. Diulang lagi. Ayah sabu alam Yarahu. ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu an lam yarahu ahad. Kemudian alam naj'al. Alam naj'al lahu ainain. Ainain, jangan ainain. Ainain. Alam yaj'al lahu ainain. Alam yaj'al. Alam mana? Alam naj'al bukan yaj'al. Alam naj'al lahu ainain. Naj'al bukan yaj'al ya. Nunnya satu titik di atas. Alam naj'al lahu Ainain. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Terus. Walisanan wa Tain. panjang.
walisanan wasanat wasyafatain. Walisan, lisan ngomong mulut Tadi lisan. gitu ya Allah Lisan. Ayo. walisanau Walisana wasyafatain. walisanau wasafatain Walisana wasyafatain. Kemudian. wah wahadainahun najdain Wahadainahun najdain. Kemudian. falaqtahamal Aqobah. falaqtahamal faqobah Aqobah. aqobah Falaqtahamal aqobah. falaqtahamal aqobah Kemudian. wa ma adraka mal aqobah Wa ma adraka mal aqobah. Kemudian. Fakku raqabah. Fakku raqabah Fakku raqabah. Kemudian. au ita'amum Au fi ito. Au ito. Itu ada u. Au ito. au ita'amum fi Panjang. Au ita'amum. Ini panjang. au ita'amum fi yaumin di mas Gobah. Gobah. Lama Ya ya. Allah. Lama banget. Iya nggak apa-apa. Au ita'amum fi yaumin masqobah Au it'amu fi yaumil di masghabah. Kemudian. Yatimah. Yatim. Yatimang damak robah Yatimah panjang. Panjang ya. Yatimang damak robah Yatimah maqrabah. Kemudian. ini belum diputar lagi. Udah itu, au miskinan. Udah kamu nih. Au miskinan. Au miskinan damas robah Au miskinan matrobah. Kemudian. Summaka Benar. Summakana minal ladina amanu wa tawassaw bis
Wa tawasaw bis sabr. Sampai situ dulu boleh. Ya, soalnya geser juga saya. Geser. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabr Iya. wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Iya, pintar. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian Ulaika ashabul masmah Nas ama. masmah. Oh, Maimanah dulu. Ulaika Iya Mas ashabul Maimanah. maimanah. Mas Amah yang bawah. Ada nanti Mas Amah. Ada Mbak Mas Amah, ada Maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Kemudian Walladzina kafaru bi ayatina hum ashab. kalau nggak kuat bagi dua aja. Oh, sampai mana Pak Ustaz? Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Gitu bagi dua aja. Bisa ya. Walladzina kafaru. Walladzina Kafaru. Walladzina kafaru bi ayatina Terus bi ayatina hum ashabul masamah. Masyamah bukan masamah. Masyamah. Ya. Ulang Pak Ustaz. Ya, ulang lagi. Walladzina kafaru bi ayatina. Gitu bi ayatina. Bi ayatina hum ashabul mas'amah. Iya. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Kemudian Alaihim benar. Alaihim narum Alaihim narum sodah. Alaihim narum muqsadah. Tolong diulang-ulang lagi ya. Bila perlu nanti minggu ini semua pada ngirim rekaman ke saya. Tolong direkam, diulang-ulang 2 ayat. Pilih ya, terserah mau yang mana. Maksudnya yang sudah ini. Yang sudah ini boleh, yang tadi boleh salah satunya ya. Kirim ke voice ya, ke WA saya ya. Saya mau dengerin ya. Sendiri rekaman terus dikirim. Iya Ustaz. Biar mantap ya. Udah pinter kok, udah bagus, Masya Allah ya. Hebat. Tinggalnya namanya juga perlu ngulang-ulang aja. Tinggal ngulang-ngulang. Iya. Masya Allah, udah bagus ya. Mu'alaf segini udah hebat banget. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.